ka ha moaisane ana tlo ba le mokete letsatsi le hlahlamang re tlalelwa hore Malaysia wila sia ngwana le ntatai ha ilo thusa moaisane me ha khutla a rontsha le rila ngwana le silafetseng o mo apesa le hlwekileng a hlokomela hore le sia le ruruile botshehading ibile hona le lero la botona la bontate le ring ke ha tla hlokomedisa monna me monna se senya hore ba lebise le sia ngakeng ya setso ha ba fihla ngakeng ya setso re tlalelwa hore ntata le sia wile ipolela a le molato a re ke yena ya bitile ngwana ngaka ya ba eletsa ho isa ngwana kliniking ya ba tsebisa hore yona e keke ya khona ho thusa ngwana jwale ha bobedi ba ratani bana ba se ba khutletse lapeng ke ha monna tshosa mosadi ka thipa a molaela hore a se lebise ngwana kliniking ka ha seo se tlo mmakela mahlo a batho letsatsi le hlahlamang ke ha mme wa ngwana a thetsa monna a re o etela ngwana wa hae e mon Limpopo a thu lebisa le sia kliniking hona mo Limpopo ha fihla kliniking Limpopo ke ha khutliswa a tsebiswa hore a khutlele Pretoria a ilo bula nyewe sepoleseng o ile a khutlela Pretoria a bula nyewe mme ntata ngwana a tshwarwa go tla ntata ngwana o latotse bosetla hore yana ha molato fela ha morao ka moraho mamela dingangisano tsohle ke ha le khotla le mofumana a le molato hlokomela hore re ne rempa re etsa mohlala fela ka nyebina rona re tsepamisa maikutlo ntlhentse o mahlatsi pa peto a lokelang ho diela hloko kapa ba malapa a mahlatsi pa peto ba lokelang ho diela hloko ha ba belaela hore ba lelapa o bituwe re memme setsebi se ikarabellang tabeng tsa tlhekefetso ka mokgwa wa peto ke Mohau Makhosana o tswa lefapheng la bophelo Gauteng e bang ona le dipotso kapa maikutlo ka taba ya mahlatsi pa peto a ko re letsetse nomorong ya mohala ya 086 0003084 086 0003084 kapa romella voice note ho WhatsApp nomorong ya rona ya 0718460740 re ke phete ke 071846 0740 hlolahlele di voice note tsa hao hona teng Ntate Makhosana khotso wa motswi ho imatlafatse tshebeletsong ya lesedi Madam le pamamedi ba hao ke a le bohantate a ke re qale ka ho utlwa hore di atile ha kae tlhekefetso ka mokgwa wa peto haholo batjheng ba tla se dilemong kapa baneng le maseng jalo ka ke hlokometse tshebeletso ena Gauteng in our province what's happening is Rebona around between 10,000 and 12,000 victims of sexual violence annually and how nka di number about 60% ya bone ke bana ba ka tlasa dilemo tsa 17 dia tshosa dipalopalo tsena Ntate Makhosana 10,000 to 12,000 ka selemo bana ba ka tlase ho that is only but a third of the actual extent of the problem because bongata ba batho don't report these cases because of a number of reasons. One of the reasons is that there is an established relationship between victim and perpetrator in the sense that the victim might know the perpetrator and know that the perpetrator is a violent person in their community or know that the perpetrator has a particular status in their community or is a known person for certain things, and also that they are doubting that they will actually receive the recourse that they are supposed to receive, and therefore they will then just sit with this issue. But over and above that also is the understanding of what constitutes sexual offense or rape in this particular instance, because the definition rape is a very broad definition. Ntshwarele ka o kena hanong ke tlo kopa fela re leke ho sibua Sesotho ha ke a lebella hore leleme la hao le paqame jwalo ka la ka fela ha re leke fela ho bua puo e tla utlwahala re ke re ba le sekgowa hanyane jwalo ka setsibi tabeng tsena Ntate Makhosana keletso ya hao ke hore lehlatsipa la peto le nke bohato bofeng kapa ba malapa mahlatsipa ba nke bohato bofeng hang fela ka mora ketsahalo ye ya peto ntwa pele e ba ka e ka ke go ya
Gauteng mo re na le di center tse 26 tse leng gore tsone di sebetsa le batho ba leng gore ke di victims fela. Tse 26 mabitso a tsone nka di bala Johannesburg Health District, re na le Hillbrow CHD, re na le Discoverers, re na le Lenasia, re na le Ntate Dizela e Bara, re na le okay engwe e Zola dingata o ke wa diqeta dingata o ke wa diqeta jwale di tshentse ho etsala gore batho ba ha ba ya teng ba tla fumana thuso e ba tshwanelang ho ifumana le hore ha ile hore ba batla ho bula case le sponisa maponesa ba tla bitswa hore ba tle senkeng moo so a ba tshwanela hore ba tsamaye hape ba ye sponiseng ha ba fihla moo ba tla fumana hlokomelo ya tsa maphelo ho tloha moo then re tla bitsa maponesa ho tloha moo re tla ba kopantsa le di-social worker tse re na leng tsone moo because sometimes ba tla ba na le trauma as a result of ntho e etsahetseng ho bona. Ke batla ha re khutla mabenkeleng o ska be ya mohala fatshe ha re khutla mabenkeleng re tlo bua ka lebaka le ka sehlohong la hore mahlatsipa a peto a lebe ditleliniking ha nka morapeto o bo tibe ka bokgutshwenyane fela hore diteko tsena di etswa ka mokgwa ofeng hobaneng di le bohlokwa di tshwanela ho sebediswa magotleng a dinyewe ntshwarela hanyane fela ke fitise mabenkele Ntate re tsela pele ka puisano ena rona bohlokwa re nkele maikutlo ba mamedi 250 ranta empa le 250 ranta fela o e sebedisa hona jwale ebe o fedile ka yona empa ha o ka sebedisa 250 ranta eno ka bohlale ka ho bula Standard Bank Tax Free Call Investment Account o ka fumana tswala e tlwaelehileng ya ho 8.25%. Ha nako e ntse e ya letsete leno le lenyanyana le tla hola le etse hore o kgone ho finyella tsa hao tsa ho qala letsete la hao ha lena lekgetho hape ha o hlokele ho tsebisa ha o batla ntsha tjhelete ya hao jwale bula Standard Bank Tax Free Call Investment Account online kapa lekaleng hona jwale Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng hona le melawana le dipehelo Silitele paseka reka hona jwale o boloke ha boxa ibumanele Brooks Oros Original Orange Squash 2 liter tse tharo ka 99 ranta Crossenberg Wantengi mayonnaise 750 grams tse tharo ka 99 ranta selifitse go tsa fita theko tsa boxa Momamedi diphehiso le maikutlo a hlahellang mona ha se a SABC kapa Lesedi FM diphehiso le maikutlo ana ke a momamedi ka ho SABC kapa Lesedi FM di ke tsa jara boikarabelo ka maikutlo a hlahiswang ke momamedi sehlohong sena Sesotho ha se tolokwe ke ntse ke buisana le setsebi se ikarabellang tabeng tsa tlhekefetso ka mokgwa wa peto ke Mohau Makhosana o tswa lefapheng la bophelo Gauteng ke itse e bangola dipotso kapa maikutlo ka taba ya mahlatsipa a peto a konthumelle voice note ho 0718460740 kapa o ntetsetse ha jwale ho 0860003084 re ke nke maikutlo a keneng kwano ka di voice note Ntate Makhosana re tla di akaretsa ka morao Khotso Memantsewa le moifo ka kopanelo ka nnete tabene re utlwang e nya go sa maikutlo a holo sena se qala go bontsha hore na bana ba hlokomelehile na ba setse le bontate wa bona ha bona la ba bang ba bontate ba na dikelello go beta ngwana madi a ha o se ka molao ka tisa letsoto ka petrol wa la no pitka Forex machine thank you Smantsu ha go dumedisa sebodi se moyeng thabo le nyakallo ke a hore batho ba etsang dinthonyana tse mpetseng tsela tse nyonyeyang tse ha ba e live tronkong kapa ba bolauwe tshwanakana le bana ba bolayang batho fela tje le bona ntse ba kenyeletsa hona hore ba hlekefetsa ha ba tsamaye ba kwalwe kwana re le buila holo e re reng ke mo le Mantsewa le kae hantle batho ne jalo wa tseba nna ne ke la ka ditse hore batho bana ba etsang dintho tseo
katlholo ya bona e tshwane, because sometimes o ka fumana hore ba bang ba fumana dikatlholo tsa bo ma 15 years 20 mamang years. As long e le taba ya rape, katlholo ya teng e tshwane, e be di life sentence ka ofela. Ntho e bohloko hape ya tena ebile e tshabisa le hore batho ba bang ba bontate jalo ka rona re ipitse bontate, because e di a seriti ha bohloko mme wa ka ke tello ka teenager ja leo re le buila holo Ntate Tello a go re kinke maikutlo kinke mohala wa ha ho 086 000 3084 086 000 3084 ki itse ke buisana le setsebi se ikarabellang tabeng tsa tlhekefetso ka mogwa wa peto ke Ntate Mahau Makhosana ki itse o tswa lefapheng la bophelo Gauteng re kinke mamedi wa pele o teng kwano mohale mamedi dumela nka tsaya pele Ntate o ka tsala pele nna hore fediseng Ntate e santse hore e be le setlhogo sena se tlhabehang o tshwana o bolaya no e le yona petena ke a tshwana jale batho ba teng ba tshwarwa ba tlohelwe mafase a na re latelang tsena tsa batho ba baso ka mona bo Lesotho bokae ntho tse jalo a di etsagale ka baka la hore ge o bolaile o santse gore molato o thotse le wena o bolao ge o sentse o reipile go ya ka nna ka re ke holetse dipolaseng ke bona re ne re disa diphoofo dikgomo tse tlhophang tse tshegadi tse tona tse nnyane di ne di ntshiwa bohloko bona ba tsona bo ditlhophang le kgomo mo tseleng okay gore di tlhole di sa senya manamaneng re le bua go reng ke ba bang re le bua go re ya go teng Ntate More dumela Ntate More e ka re Ntate More o gauile ke tlang ka ba bang ho 086 000 3084 pele ke phethela le moiti wa rona Ntate Makhosana o ntso le teng a kere ke a leboga Ntate ke ne ke botsitse pele re ya ho ba mamedi hore o ko kene ka botebo tabeng ya bopaki bo le bo bokelletsang ha motho a bituwe le hore bo bohlokwa ha kae ho sebediswa makgotleng a dinyewe nna bopaki bo re bo bokellang rona le lefapha la tsa maphelo ke ha re etsa examination ho motho re sheba hore o ila le mala ho kae ha ile hore o le maditse ho sebedisitse eng o tla mono hape re nka DNA ka bane ha batho ba babedi ba kopana ho na le tse salang ho motho ka o mong so ha re etsa examination re botsa dipotso tse le hore di tla re director hore okay motho o likile ho tsula motho mong motho ila a leka hore a motshware ka dinala tsa hae and ha ile hore ho jwalo we take what a swab and then re romela ho ba DNA analysis hore ba lo sheba hore ha una go feteng mo and then ha ile hore o na le ntho e feteng mo e tla bontsha hore motho o na kopane le motho o mong e re kenke Ntate Mathibela o letsa le Wesselsbron khotso Ntate Mathibela e ka re Ntate Mathibela o gauile kwano mohaleng hantle fela metsotso e 20 le metso e supileng ka moragora ya 10 le metso e mmedi e re ke moleke e ka roteng hape Ntate Mathibela kwano mohaleng dumela Ntate le ka nne mantsuwa tele ka Ntate nna tlewa nna le kere batho ba etsa dipito tseno ba beta bana ba etsa ha ba fuwe bophelo ba bona ka ofela tronkong e tsene thuto go batho ba tsene hore bana ha ba itse basadi bana ke bana basadi ke basadi phapang e teng pakeng tsa batho ba ene ha ona gore o ka to robala le motho yena sa batho tlamehile le tse di tumelana ha le sa dumelane o tswe o kgawane le okay re le buila holo Ntate Mathibela e re Albertine ho Ntate Molakeng dumela Ntate
Mantlhoa le kae? Re tele kae ntate? O bua le Maskele na 12. Ntshwarele mme, ntshwarele. Okay, ke a lebo. Mantlhoa. Wa tseba ntho ya pitso e senya pele ka gore e kenye di agente bontshe thubopa ke ba fele. Nna ke ne ke batla go ntse go Ntate ba ke ba tlhokomele le meriane le ngata e dulang e ntse bua e kenya dintho di tobalana. Ntate a ka tsa ntho empa e le go ona le mme ya ebe ana a sena mme bana ba se Ntate ba utlwisa batho bohloko se bile re tsa ba le go re tsamaye Ntate a tla ka mogopo a le ka pele o wena a tshwe bana be se meriane le ngata yen thank you Mantlhoa. Re le buila holo mme Masekeleme ka mo KwaZulu 12 e re welcome ho Ntate John Marwa. Dumela Ntate. Re tele kae Ntate? Nna ke bona ka nnete re ke go re ka motho a tsere ngwana ke yo ngwana ba tshwanetse ba ranta ke ka ofela ene ba nang bona hore ke batla go latlhega go tsogale ke modimo le tsaka la fatse jo re tsile ka ha sana mo go ke le lenta re ka thusa la go tsela go kreste ga mme ke yo o modimo. Re le buile haholo Ntate Marwa mma di hlokomela hore maikutlo a ntshitseng kwano ke ya hao ha ona mo SABC kapa le SDFM di tlango jara boikarabelo ha re phethele Ntate Makhosana e bang o ntse le teng kwano mohaleng o ntse le teng Ntate Makhosana ke le teng ha re phethele na ke setlamo hore le hlatsipa le fumantshwe thuso mo tlhekefetso e etsaetseng teng ke etse mohlala ka nyebo ena lesea eo ke buileng ka yona selekileng sa ka mo Malaysia a ileng a libisa lesea la hae tleliniking Limpopo fela a khutliswa tsebiswa hore a ile o bula nyewe Pretoria. Ha o le ka ra South Africa o ka bula case le mo lenteng ntse tla etsalang fela gore maponesa ha ba investigate ba tla isa mo ntse e etsaetseng teng empa wena o yo allow gore o bule case mo lenteng. Okay Ntate Makhosana re le boetse ditaba tsena tsa bohlokwa mohlomphehi. Ke a leboha mme. Re le buile haholo ke setsibise ikarabellang tabeng tsa tlhekefetso ka mokgwa wa peto mohau Makhosana o tswa lefapheng la bophelo Gauteng. Mabedi le wena re le buile haholo ha o mabetsi I matlafatse ka jeno ebile o ntshitse maikutlo a hao kapa wa botsa dipotso go tswa ho morapedi Sekgwane ka mohelo Tshotetsi Anathi Kondla le nna Mantshi wa Mofokeng ha re tsena o sele ka hora ya 12 mona tshebeletsong e kgolo ya le SDFM e re ke suthele buifo wa jwale nako o teng go fa le monate ba hlophisitse tsatsing la kajeno ba tshwere taba tsa bohlokwa ba tshwere mmino monate ke bao ba teng.